So sedale modi makko. Mi bonna fi makko. Yoti on. Aw mi haalamta ɗon min piiji ɗiɗi. Si a selali salma mo an. A iwali ɓaawo makko jurol makko. A yi'e ko mi watta makko. Anni ko a ho mi hollete ko mi hasina Allah sani. Mi raw trettoy. Ande kadi mi wiita yon ɗo. Kala nan ko neɓanande. Ni waɗi maayi kono waɗimo sa andu hande kadi ko yamsu waɗi mi immi bimbi immagol am meccu Modi no waali min mi uttu baafal ngal mi yaltintama yamsu no jooɗi ka foteji honɗum billahi wallahi ko te asma ɗo ɗo ka damal mira kono mi watta adunago Modi ma wo hollumi nder ɗum o anndada mi fuɗɗi wolde o towna vowa makko mi tawi ko koye mi fan ko wola ko faala ko moya o ila wo mo joni lan 3 jours e nder on 3 jours ko ma mi yaa o wanna lan condition ko faala watte honɗum salma ko a woni wadde kongo tawandimi ɗo yams mi anda portam mo plainte billahi walla min siko min ko ɗon e ɗon min yata ka sariya simi fene mi soofide min siko mi portanay mo plainte ye honɗum o faalanama kamo sikkude ko dewgal woni entre mon salma immo daroɗa accu wulere reedu selu ɗin piiji en tant que ɗa hollimo que tu as peur de lui billahi wallahi o ala o colonise ma ka dewgal ma woya yaw waɗanama condition et puis lui il a kilo de venir jusqu'à chez toi bimbi imagine toi Modima siko Modima no attino yaltude yiyam ma ɗo kano fiyam boni har no a perdini dewgal ma hara kadi goto waɗa ɗum si wona an parce que mi wolannoma lawya ƴettu mesure précaution hay joni mira na fiisi mi hullu reedu ma si mi hula yamsi mais miijito andi ko ngo faala nini ni simportanimo plainte ko ma Modi yang anda ko ma on fof jokkolla faale makko ko ɗum ɗo non o faala ko min sonku ma min piira ma min yasariya siki mi wondino ha min nandi min kadi naami ande ko ɓe wiyata ko sa yi teku kamason na haɗa ɓere suudu ko jokke renda ɗo feƴƴi hunduko min ko minnatama ta suudu Modima nan sa jaɓi par ce que yiɗa andiyam ko bandiru gonga ko abbolan janvion gonga wiɗa ko no gasa ko gere faala o wulata kaso o wawtino kaso wowlan Modima gonga kan o anda fi honɗum ñande gota Modima nanoy ka yaasi o moy so nanirima ko muusimo o wawa jeerugol mais si o woni o naniroyi goɗɗo on na hiɗatawa on nayi ɗo wondi hay joni donc c'est le bon moment ɓannutu Modima hiɗa andi no gasa ronkatamo hiɗa andi no waɗiranamo ha haalanamo neru ittangol kulol ka ɓernde ma si wona ɗum si woni trop tard ara e halkike mira mi fewta Modi min namola wonduno e goɗɗo on mo mi wondi kadi ko bandi lan andi ko bandi ɗan dittir Modi an ko yiɗilan ma ko mi yiɗimo ma ko lilanko joni mi yetoma goɗɗo ɗa préféré fankugol hiɗa andi yams ala ko an ñande go waranama ɗo devant Modima inna nden ñanden honɗum nden ñanden qu'est ce que tu as à lui dire honɗum innatamo nini sa haalnimo doy inna haade mo sokki haalanamo no woni non mais ɓawa yalti o tawi a jombama yimo haɓɓiti ko ma fuɗɗito ɗon or que an a heeɓi goɗɗo ka wima ko kanko fima ko kanko ma fima naati bandiru salteru mara boleju wolanmo gongan ko muusi wono goɗi so surprise o yima ɗo ange Modima yande o surprise yon billahi walla nde ñande are c'est autre chose parce que min ɗum ɗo feƴƴitilan ha e
Salma. Abi, kono waɗi? Fiyon. Jemma kono minunoma. Minuma ya huppanan socks ji hande. Ƴettuɗa débardeur ji hande huppuɗa cuɗa ɗon socks ji ɗi. Désolé. Mi yejjiti. Noppoyejo. Si minni ma ɗa mari souci. Anguinalan o. Pourtant ɗa mari souci. Parce que débardeur e socks nanda na gotum. Mi famali a wolani moƴƴa. Et puis ɗa yejjutude trop parce que hanki gonno minnoma ya defa. Hanki minuma ya yaw defa maafe ɓuuray ko la welde ko. Yawɗa hande fuɗa maafe tan. A yejjutude piiji ɗi mi anda sun kon woni ka hoorema. Mais ça va pas. Anda sa natade ko ka kon waɗi. Kala waɗuma goɗɗum peut être no ko sarla waɗuma goɗɗum ara amulan haalangol hara ko ɗum changirandani quoi parce que kadi biyarnani wayruɗa a woni kuuɗo a jalanayla a ɓatotota kon fijirala e truc sifa ɗin piiji quoi mais anni moi sansi few joni ko goɗɗo wima waɗa jooɗi yiɗa souci o nde mi naati ka salon ɗo o yiɗa jooɗiɗa fewtiriɗa ko ɗon probléme o hay fo ande mi landi ma woyna hay fuy nde mi landi ma woyna hay fuy mais pourtant la rente a changé total na goɗɗum waɗi no gasa yo nder ko golle ɗen ka suudu ga ɗuɗiriɗa mi laɓɓani golle o non si tawi golle ɗen no ɗuɗirma ara ko ɗumnoma waɗirde ni lawama ɗaɓɓande golle o ok immo ya saɗɗitanala sox jan ɗi fof ɗi tuuni ko ɗum hanki minninoma parce que hanki sox min ma ɓayno a yettide barɗeji laaɓuɗe a huɓɓi anda ko honto pensé ma woni yarde probléme ala mais min mi faala ya change o arta no wonirma ɗen noon avant parce que sa wayrini a hulɓinayi lan quoi c'est promis ok o saɗɗita ɗum o kaka mago mi yari ko mani yari ana feeta yoni a feeta yoni tamo jinna gortima on waɗi konne bare yagal jukkuɗa a wata sergono simi seetima joni bento ko wajarayya mira kono falanɗaɗa ko gere mi faala ko gere mi faala ceerno andi mi faala ka memugol ma meman ni sa memilan aduna ma o mettitete ad sa memilan a ni say parce que ayay asa gaburu ma antiginna Allah mi ha mira la respectuma mira la respectuma min ta respecta sayi yeta to waɗama garde bu mi bare no respecti garde bu jande a faami ko wakkil ko baben ma inu ayi baben ma min parce que min jettugol laɓi naada e ndu reedu ma no watta a watta sokkitagol e kono yiyata ya haka dogal makko kaw nene makko min miɗo ɓuuri e nene ma kawni bay makko min miɗo ɓuuri e famille makko parce que min famille makko o dari mi ƴetta min tum parti awa hara fillanakima billahi mi yamsne ko salma accamma sina ɗum ko sokaɗa ko ɗum ɗo no fanɗi min siko mi simi nadoyima ɗo kaso hikka ko a wi hara fillanakima aya a fete woni a fete woni eymo mira sata mi fellete sata mi fellete mi fankanima ha mi ronki jaka an ka fetuɗo waɗini Allah o tari ka men ɗo a faami yawɗala a faami ka waɗini mi ari mi ari et puis hara fillanakima ɗettugol peeri mira fala futenade waɗan ko falla ɗa sikka min komi salma waɗan ko falla ko min waɗu ko ɗum darnuma ɗa sikka min wulete accitan fiyalla bouge allez accitan allez ilma yaw feƴƴu to mi yitteɗo ande kadi ha ma ya na noon salma ko na kanko na an mi sa tappe